Cardom de ho. Cardom bằng số số birta nêu. Birta bang ke misen sitam minili ithelam nang kar yuji pu nang liapor nang sipita ho. Chok. Ta nili dadi fu meeting ke bar populo. Kalang ma. Chok konta. Nili ithelam na julang de ho. Ta. Media tumar julo Dr. Mumin apan. Dr. Mumin bang pulo. Kasi article 244A ke kopi sina lang. Itum jong si article 244A jong si long lok pulong ti itum akelok hitando. Non ta article 244A ke long tang det po sila si mithang baja sa tontak. Sibunay long lo Ottoman state ipilo. Tang te kopi sina lang. Itum jong si article 244A jong si long nang jilang pulo itum ke loss pigi pula bang so putha kalam nang lihin pen kopi lo ipuri. Là bằng anh đi tập bấm một hết giống gì cái thạch long lang là cái thạch long pen mà nè như là những giang gì ổ là pen là đã như là cái phụ căng tung bằng cái là có tiếng bồ tăng tê non pin cả biang long tung article 244A cái hàng đam ha jantar montar long cái toy Panisi chief minister long hala APSFCNGO tung pen ke dam hempega alam pura long paklang kali ke na pa chobai ginong lo tasi dang ni lagi puji bangke inut karbiang long IMLA abudak ta non assembly long deputy speaker di assembly long deputy speaker la Dr. Numol Mumin abang puas sonjong si pini Karbiang long arat article 244A join se ko ane 1986 FDC hutame karbia ratum chi thu je tha de anpar ta FDC kache song pen un ede da jo government a policy lang no pen pa unet develop pa che thak thun lo la so pen a jo tini hele kaman ke oda song UPDS atum tini kerene batuma pen kape ke PLT da ho kape a lo ke do asong according jiretum halaso habit haram kache patu dam hada kache song hele kaman tevegru jetti ming phat avi aphi kache pabu halatuma akache song ajok la so article 244 kache song ajok penan rada tunda ke sumdun di we la so akache song ke ande pini Dr. Numol Mumin inut MLA Karbiang long arat tung chupa high back abang fuse article 244A ke hang kopi akenang sodlo pukaning jeke ilitum ning dublo la dak mate ilitum akate song ke ko sono tuteli lanang palut joklo patumi alang li Dr. Numol Mumin ning jedu ta towe baro baji pini anta jo so 24 hours ne playing at apian na me pini Karbiang long arat tum in samkli alang li phan hang ka condemn tawe hang ke protest tawe APSFC jai kathar sar kopine Karbilian bukali tribal land athe 62 paragraph 20 along ke Karbilian bule ke tokali tribal land tu aho kalam ke ning je afan ke pini mefi ke kai ha de tibul ke teng kali makalang tang te pini la so ami jai kathar sarafan mi phi alam mi phi ke kai kapin rem halaso asong ja pi tum na se ke patu clip lo ni le karju kang tu bangke ni itu karbiara tumakar ila bangke claim krelo pu patumi Dr. Numol Mumin siningje ta kapianta kopi blo insam clip ke APSF से असोंग बन के मानतुने ता प्रोजेक्ट है क्लिनिकली ते पे नावंगो पी सेंट्रल मीटिंग दो जॉइंट एक्सटेंडेड मीटिंग दो हलदा निरी लाई हुआ प्रपोजल पनपो लापेन लासो कचे सोंग बाके आहिर इंतन रात पेन रेम नंको लासो कचे सोंग हुजोंग से तुलिराम रोंहांग law and order tuman pin khat pe tuman nang pasik sakdun bro tang de dak se rada tunda chin nang kola tum hello karbia a hutrulo karbia phan jitu ka chinghon he a party a songja polu busi pang thek nang kokpo puan ili tum ininga tithelo Dr. Numol Mumin Karbiang long bukadan IMLA a consensi pense ili tum kacho toidu
Ili tumara tum hai si tu toy dun tami hala dak man peng celong dun deputy speaker. Kala sono bang pusi ili tum ining ke jetia bang pusi pini article 244A ke long ke ili tum loss PG. Walang likening ji ke. Ili tum thera ko mi la ben ning duk lo. Ili tum la pu am ji phika ke ti pabu la so I ham break la so article 244A a join se di. Kali makalang. Non ni tumara tum Ili tuma songja po tum, pini social organization tum, pini hampanga song doan tum, kopilo nona por ke matha po. Adhe pini Dr. Numal Momin abang nengje daglo article 244A ke nang nelu ke hangal le abilu po alang le open nengje daglo. Prodam de ili tum kopi dulang ke matha nangji. Kopi dulang wada ke matha nangji. Bang nengje tangda ka pigi ako kopi dulang. No mat kya lang itu malong sa aja kaung do hemprek le hangji kona ne le claim ji kopi ne longri longpat adu ya hoile cerai nahi dame alang itu malong sido setame bang aja kaung ke do atum ili tum rat kacopat hedun asong japo tum se bangla sonang ningje tanglo pro tang de ili tum kopi do lang ke matha nahi nalo ke matha nangji jude lo lasi non Tim Karbi Anglong mate BJP government pen lo ke Karbi Anglong article 244A ke nang 1P thek lo la bang ke klar dak lo. Ang teni la bang so voice dili ako pichudet pula la bang so puthak nang li Dr. Mumin apan lam ka puthak dili pidet. Lati pinon lapen ako APSLC asong men ke la ke kroy dun dekhe lapen. Kadu ko be ham phanga song le protest ai ame phi kaya he tame APSLC asong ben ke kache song intang rak padu pur ke. Ta choro la ta den. Ta choro.